Kalitang sumila rong hangpia phan kachiki mo abaha armu kachijenga hut bokajan pulis atum khangdun cheng. Dipu Medical College alongta bang pharokrep ho sosiatum COVID-19 imprim chipi dun tanglo. Kalitang sumila rong hangpia abaha veskar biangnong DC arideng pinpuralu kapajerda. Dikrut sarpo aboha nanglitum anamjum hekpen mesen kichuason longiji kilongji ason among lake phak ok kiup phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimong lang ok kiup lang ok fry wo ok kimong wo ok han pendanglok han thu mehek kangmoi kalangdang han serong han pendanglok chomisen ason longiji lapenan parta ajo ka bhaje aphan AC room warsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendanglok kapre ka saya hut kinangji pusetami longiji kahumri damnang jadim lake dongmoka lapen contact number ke laber ki pihenlo lasenani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Abirta kelangjia phan ka chong hongding bang phubang phido na phan sita minili hinpen adap ke me cardom pachiriglo cardom pinia raba Abirta longpen nili sami juli baby nonarjik tha Abirta tongpen nagaung raha long ningkan krehini arta ahem ka chobi pon a osopi sumila rong hangpia phan kerosen dungsi kangkhon kangjin so abe pinpen akiring amat me kai choksi apran karmuda raputhak pirthe adang hurchoi dutlo Bangso alam kya puthak Prakash Borthakur lapen asupo Nayan Moni atum banghini aphan rat kahuri saya jok nep ing nang ponlo Mota non moni datum aning kibiria bangke ahoga kang sai abidet na lapen monon phila puson ka phere me lapen ka hijim me atomon monon phita do bompo hupen sumila rong hangpia phan apran karmudvek banghini atum aphan ahoga kang sai longvek nang ji pu matha pon rintisi kedam tang jami po ni phain koira truck ani kan sampor phai phomalong sukhanjana long bokajan arong supia long kedo karbi risonim sotum chingrum si kachikimo padoponlo Aduntu milur ke kai sitami malom sopor ing samri pen kalitang sumila rong hangpia karjong aphan chikimo padopon det pena phi sukhanjan pen Samson Singh India kumlin an kepali jalamdo bonta bokajan pulis atum kipridun phunna jok armu kachijeng abang pachun long lidetlo kedam kali nilitum non ke claim la ke humanity rights phansi nilitum claim nasi nilitum ladak ke wang la ke justice long weg nanji no justice no way no justice no way no justice no way nilitum dak khai one way nilitum kon ne bokajan ing halang so ladak khai do monta nilitum khai ji one way posita people sinadan no no poran da ing samri lo nilitum dak Baru pele ka khai tum letak wang sil tum pan protes nang dopilo pulitum thailong le putho kedam tang aru kedam tang apor abi nil tum ahuda kes ahut kala ne solution rakhe ponta non people sing samrilo lake nil tum karbiya rat do antum tia junai la se phere nang le badu bana phere nang le chisong thit nang paprang bom nang nil tum justice long weg ji do non he jon tum thailong lo letak Itum cesong bom ahut, ada phone kami napa hidup pidak lo. Kendal dah apa betul net lo. Banta nilitum kaperet, kasata web, nilitum cesong bom ji. Lapen perang dah cesong bom lang. Cesong bom ji ma, cesong bom ji, cesong bom ji ma, cesong bom ji. Bokajan pen ananterang karbiang long life. Aduntu Corona Award nakang dang thu pen Assam State arluta arni wangsi bangso ki so kilong aphai nangki bat boma jok kachapa jok thek je aphat karbiang long arluta ke ong dong abang phubang phiatum COVID-19 prim chipi dun tanglo Karjulong benta e ok kachikom hur Corona akiso aphan pinyarni anta pavirun ina kapavirun ji kalisi aphi ong nakang dang thu ong asonsi nang cheman thu detlo Kedam tang ningkan suri hinira ingkoya ningkan ahut nangkang dang bangso ki sopen somindara dang kithi lapen kiso kilong aphai sitami abui angsom dunanglo lason tak taksi peningkan le thot tami bangso kiso puthot nangkang dang thupen arniwang kithi aphai lapen kiso kilong aphai nangki bat boma jok radang bong chedong charka nanglo
bangso ki so pen kachepa jok thek je phan adowai mate injection setame paklang ponsi penang anarala tum chipi dun bomlo Assam along break jam se kelanga hemalong bangso COVID-19 in print kipi bom sonsi karbiang long arlota break jam se kelanga dimalong bangso in print pi bomlo Abirta kelong do na tengke nonamat karbiang long along bang pharokre hosose arta ke doa bang pu bang phiatu bang so ain prim endun tang no pusi chini du halapur karbiang long adang pi nonamat ke keso kelong a phaila ke bang pharo hinira krenian ke pan bi tang no lapen la song bong pen bang pharo hinira bang hinia tum ke he malongsi pachi do toilu mate home isolation alongsi padu panglo anparta bang kre hinia tum ke se chelang bom lo pusi Abirta long don Pinpur me bangso ke so kap here me voip hit setame kamatha krang atum ke ongmuna ga sonsi thek damlong athe bangso ke so pen kachepa jok thek jia phan sarkar pen ajahak sodak aron dengponlo setame pinirni anta mask mate inghwa den kachiku munit hijana dak kachi bikawe lapen abatai batai ri kachepang the he hua sai keklem thek longwang bi la sinona thing bulote bangso ke so pen kachepa jok jia phan ke cheptu romji News Desk Report, Karbi Anglong Live. Autonomous State Demand Committee pen patirpi ponsi KSA la pen KNCA atum cherap cheto dunsi kalitang sumila rong hang pia phan kacholang rem det pen akereng akak me ke kai chok pen kapathi lor puthak a hok perakang sai kelong jia phan pinpuralu pipajir pon Kedam tang jang mia chiklo ni phain kora hiniarni raha along inut arta kangduk also pi ningkan kre hini kalitang sumila rong hang pia phan Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayan Jyoti Borthakur atum kachulang rem det pen mege kai chok pen kepathi bor ia puthak Autonomous State Demand Committee mate ASDC Regional Party atum chingrumsi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Said Iswakur Rahman Arideng pinpuralu pajioda ASDC pen kapatir pipon along KSA la pen KNCA tum ta cheturun si a hok perakang sai ke longjia phan ke hang pasudun renti Prakash Borthakur hem sakora hisap alangli phan khang lo mudan ningkan plia phi non ke thek thulong abang ke sakor kachok khang abang phu tu Prakash Borthakur la pe asopo tu alangli phan ta ke kom he ko sopi phan thang adaya reng avipin Ausupian kelang rem det benafi alang lipran apran armudat alam te pita asi pini karbiang long pendang lok penangan nogong district alota penana song atum la soputhak penang protest lo la pena hok kang sai kelong nang ya phan pura penang kache song ke sai pendang lok ken sai pendang long penana organization tum la soputhak no long kache song du lo alang tum kadu phanta ni tum ASC hamran district committee hin pen choro parpik lo la pen Nilitum ASC hamran district committee hin pen le thota labang soputhak a hoka kang sai mesen pen kelongya farman phansi pini puthot deputy commissioner arideng pen Assam chief minister arideng along la so alam the kapali ponye phansin tum pilo Borthakur and his son Najanmuni Borthakur on 22 of April 2021. The ASDC strongly condemn the heinous crime committed by them, and we demand that they should be tried in the fast track court. The case should be transferred to the fast track court, and also we are surprised that the state media and major national media house have been kept silent because this girl belonged to a tribal girl. Hamren Ben Danieling hi Karbi Anglong Live. Kalitang sumila rong hangpia phan apran karmu dera puthak akang tu yang deng an katarle basai padoponsi adai kido vega tuma phan sodak pen insai nang jipusi US UKA tiripia ruatum Nogong district SP phan pinporalu kapajioda Raha long kedam tang jangmini phain kora hini arni West Karbi Anglong District Hoksong Ahawar Sarkro Kudam Rong Hangarong Amikar Sarthi Rong Hangpen Basabi Kropia to Masopi Arta Krehini Kalitang Sumila Rong Hangpia Phan Ahem Kedodun Ahem Puatum Mekai Joksi Aplan Armudedlo
Lasila swaputha kangtui bingang deng ketarli mate high level inquiry padusi adai kedo vekatuma phan scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 arona deng pen soda ka kangsai padopon veknangji pusi jangmi pone phai kora trokarni US UKE Tiripia Maya Hinpen Nogam District Superintendent of Police SP Arideng Pinpuralu Pajioda 22 তাৰিখে যোনটো ৰহাত যোনটো সুনিনা ৰংহাংপিক যোনটো এটা ৰুমত কেৰাচিন তেল ঢালি যোনটো তেওঁক হত্যা কৰিলে সেইটো প্ৰতিবাদত আজি আমি উচুকা এটা হাজাতি দলে আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট এছপিক ডাঙৰীয়াক মুহুদক এখনি আমি দাবী সময় এখন স্মাৰক পত্ৰ তেওঁক এখন প্ৰদান কৰোঁ আৰু দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে ইয়াত লেহেমীয়া বা ইয়াত কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে সঠিক যাতে ব্যৱস্থা যাতে হাই অথৰিটিলৈকে গৈ যাতে উচিত ব্যৱস্থা য'ত জাষ্টিছ যাতে আমি পাওঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক জনাব দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে ইয়াৰ ওপৰত যোনটো পচিবল ৰিপৰ্ট সেইটো আহি পৰিব আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 3টা ধাৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত এই আসামী যোনজন সকল ব্যক্তিক ধৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 3টা ধাৰা কেছ তেওঁলোকৰ ওপৰত ধাৰা লগাইছে আৰু অনাগত দিনত যোনটো পচিবল ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু অনাগত দিনত আৰু ধাৰা কিছু লগাব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে tang April 22 ni rohalo sumira rohangpia bang apana pute lo sila bangso putha high level inquiry doni mate kangtu wing ang den katar lipa doni lapen labangso alo adai ke dobek atuma phan sodak pada kangsai donai pola bangso kemang padupon sipini Nogam District Superintendent of Police mate SP phan ni tumin pen memorandum pajik pon Pinpura Lokabajir Damahut, US UKE Tiripia Maya Maipu, Bibison Teron Lapen Kongchunbang, Jintu Hajarika Atum Patirbi Bonsi, Ongdung, US UKE Along Kachirab Dunapang Fuatum, Chetongdun. Habar Kihat Ben Harsing Rompi, Karbiang Long Lai. Tadi Pinada Abirta ke Laponsi Kantoniglo, Domit Hagmi, Arnikimi.